अनिगा थाजन बिरकदबन लोइना फॉर्म थाजिलकु मतमदा लुपा चनी सरुक याबगी ममल ओइना पिबिगदबन कॉन्टेस्टेंट सिंगना अहानबद बेस्ट ऑफ अमिक की स्क्रीनिंग तौजगन स्क्रीनिंग असिदा कॉन्टेस्टेंट सिंगना कॉम्पिटिशन द सकदबि सैदुमा सकपिगन मसदगी खनगलगा सैसकप सैसकपि सिंगना अमुक प्रिलिमिनरी राउंड सरुक यागनी स्क्रीनिंग तौबगी मफम अमदी मतम पोल तौदुना खंगहलकन अमदी स्क्रीनिंग अस्तगी खंगलब सिंग अदु दिसंबर की तांग 19 प्रिलिमिनरी राउंड पांगथुकजगनी लोइनना प्रिलिमिनरी राउंड सिदगी माइ पाकलब सेक्सलोक सिंग अदु खंगलगा बेस्ट ऑफ अमिकता सरुक याहनगनी हेना कोप मरोल अमदी चना पथाप सिंग खंगनबगीदमा 7004508688 लोइनना 7005678244 अमदी 7005118900 हारिबा नंबर सिदा कॉल तौबिदुना ngasi बेस्ट ऑफ अमिक 2021 दा सरुक याबिनिंगबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेबिरिबा सैसकप सैसकपि सिंगना सरुक याबि क्रिटिस फिदातो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यारिपोक अमदी कक्चिंगदा मसिगिदमक शोरूम लेजरे तोंगान तोंगान बनिक्ति जरबा इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंग असिगी डिजाइन क्या लोइनना शोरूम अनी असिदा मियामगिदमक लेजरे पुंग मरी मंगा चार्ज तौब मतमदा किलोमीटर 110 की मथक्ता थौब यारबा इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंग इजीगो फ्यूचर 2020 क्यूटी इजीगो प्लस फिदातो 21 अमदी लोडर पंजरी बनिक्थी जरबा मॉडल के आगे लोइनना तोंगा तोंगा मसू सिंग लोइनना इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंग क्रिटिस फिदातो इलेक्ट्रिक स्कूटर सीजन बना अदोंगी पैसा मांगहंदी लोइनना गाड़ी सिंग असिगी सर्विसिंग सेंटर सु यारिपोक्ता दुमा लेजरी गाड़ी मचा अमा अदोमना लेरुरगा चाही 10 थौनबा मतमदा चाही 10 दा अदोमना हानगदोरिबा थावगी पैसा अदु कयामुक यामबगे हाइबदु खनबि अदुबु इलेक्ट्रिक स्कूटर लेरुबा मतमदा अदोमना मपुंची चुपगी ओइना थाव हाइबसी हालोइदोरिबनि मसी खक्ता नतना महौसागी खलदा अकाइबा पीदे छात्र छात्री सिंग महि तंब चटप मतमदा थावगी पैसा तिंगलरोय फजरबा नहा सिंगी मचु कया मॉडल कयासु लेजरी लोइनना गाड़ी मचादा पोट योनब सिंगना किलो 4 फावबा पुदुना चटपे याबा फिदातो लोडर खुदोंग चाबा लेजरे लेंगसिन बिरो क्रिटिस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यारिपोक अमसुंग कक्चिंग अहानबदा मरुओइबा पाउ सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दा BS4 की गाड़ी सिंह रजिस्टर तौननबा खंगहलकले मणिपुर की BS4 व्हीकल सिंह की ओनर सिंह ना मंगजरकपा मंगलान मंगफाउनरे हाइदे मणिपुर दसु वर्ल्ड एड्स डे पांगथोखरे युमथोंग खुदिंग दा ART की हिदाक फंगहलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पीखरे अतोपा स्टेट तगी मेचिन सारग थाजिलकपना मणिपुर की हेलुम मुतखिबा याबगी अकीबा लेरे कोविड-19 की वेरिएंट ओमिक्रॉन संदोगलबा लेबाक 13 की मनुंगदगी मणिपुरदा मियोय 9 थुंगलखरे हाइदे
ओमिक्रॉनदगी ngakthongnaba vaccine kapthoklasi haina Dr. Rajona haikre Congress ti taseng na saukhat thaurangi thabak sing paikhat ki adubo BJP di jinda khak thabak tauri haina AICC gi Manipur in charge Bhakta Charan Das na phongdorakli Masagi nupi mai tharaga haluba miyoi jail da thajinkhre INA gi semgat sagali basing asi tha asida loisilagani haina Chief Minister na phongdokre Yumnam Nabachandra BJP ki ticket pirakpa yaba intending candidate ama oire haide Mikhal maya da thabak lawgani haiduna notification thokduna miyam bu minamlaga lupa lakh khomgat lubagi cherak lakliba assembly Mikhal asigi matung da phanglagani haina Manipur Pradesh Congress Committee ki President N Lokena haikre Yanakhiba wa ngaktrabadi khongjang makha chathagani haina achumgi maikaidagi phongdorakle COVID vaccine kaptaba miyoi amasu laikhidre Law and order phagatle hairaga disturb area status sangdokli bakari gino haina Hanagi Chief Minister O Ibobina hangkre amadi college oja sing lairik takpagi mahutta tolop hengatpada wakhal thada duna laibigano haina Education Minister S Rajena phongdorakle Khurumjari Morning newspaper reading tabiriba singbu Pusparani Laishromna tarham noksari ngasi hiyangai gi kungani pani panba yai faraba English ani kunga mathoi December ki tarik ani sagol se numit asigi maru oiba pau sing sandokna pijari Manipur yauna laiba asigi capital city ama oiriba Delhi amasung masigi national capital region NCR yauna state ayambada BS4 vehicles haina khangnariba tangkak asigi makhada laiba gari pumnamaki registration tawbagi thabak Mari Lainaba State Singi Transport Department Authority Singna Tauhanba Yahandana Lairakhibabu Singnarakhiba Yamlaba Case Singi Manungda Ama Oiriba Manipurdagi Sinam Pritam Amasung Mahaki Kambuna Supreme Court of India da file Taukiba IA Ama Yauna Tongan ba IA Kungani Thoikhak Lokhalaga Masigi Wayel Tatharaba Matungda Leibak Asigi Apex Court na Manipurgi Oina BS4 vehicle Sing Haibagi manung zaliba gari pumnamak registration tawbagi thabak sathananaba Manipur government ke transport department ta order pirakre COVID-19 ki anauba Omicron koba variant ama hojik South Africa dagi sandoraklei anauba COVID-19 ki variant Omicron hairiba laisat asi malem gi tongan balaibak taraga mari da sandokre hairiba laibak taraga mari asigi manung dagi Manipur da miyoi nipan thunglakre adubo Health Department na lokhat pham thokpa section tharang sing lokhatli maram aduna miyamna thoine hena mi painingai leite haina Directorate of Health Services Manipur ki Director Dr. K. Rajona phongdorakle wafam masingrang lamphel fatalaiba Directorate of Health Services Manipur ki office ta pangthokiba paugi mifam amada phongdokhibane paugi mifam asida mahangna makha taraduna COVID-19 ki anoba variant Omicron laichatagi ngakthoknaba Ministry Health and Family Welfare na November 19 da notification ama thoktuna December amadagi guidelines sing chatnaba hauragani haikrai
Manipurdassu hairiba guidelines adu December ki tarik amadagi chatnaba hauragani. Maramdi COVID-19 gi anoba variant sandorakpadagi Seksin-daba yadraba laibak khara adudagi lakpa miyoi nipan Manipurda thunglakre. Miyoi nipan asigi manungda nahan khaktada miyoi ahum lakhi. Miyoi manga amana hana set asida lakhrabani. Adubu COVID-19 gi protocol adumak ngakna chatli. Manipurda thunglakhiba miyoi nipan asi Israel, New Zealand, Bangladesh amadi USA dagi lakhibani. Pau asi hek phangbaga Health Department na district ki mari leinaba department singda khangan khibaga loinana chection thorang sing lokhatpa haure. Manipurda tongan balaibak singdagi nongna thunglakhiba miyoi nipan asi Kangpokpi dagi miyoi ama, Senapati dagi miyoi ama, Imphal West dagi miyoi ahum amadi Imphal East dagi miyoi ahum yaudi. Omicron sandokra balaibak singdagi lakpa miyoi nipan Manipurda yaurakre haina Laibak miyamna thoina mi painingai leite tawbadabu athuba matamda vaccine kapthoktriba miyoi singna yamna thuna vaccine kapthokpagi tangai fadaba lei loinana COVID-19 gi hanadagi chatharaktuna lakliba chatna kanglon ngakna chatpa mathau tai. Health Department ki maikeidagiti lokhatpa yaba section thorang sing matik chana lokhatpa haure. Hairiba laibak sing asidagi changlakpa matamda miyoi aduna COVID-19 ki negative certificate paiduna laklabasu pung humbudraga nithoigi manungda RT-PCR test tawgani loinana numit 14 gi mamangda kari lamda chatlubage haibagi history amasu miyoi adudagi lokhatkani. Laibak amadagi hek India ta thunglaba matungda RT-PCR test tawgani maduda negative oiramlabasu numit 8 ni gi oina home isolation natraga quarantine center da miyoi adu laihangani. Karigumba positive oiramlagana genome sequencing amuk thagani masida amuk positive oiba thengnarabadi Health Department na lokhatpham thokpa thabak sing lokhatkani haidi. India bu British ki makhutagi ning tamba laibak ama oinanaba honabada achoba thongtang lokhiba Indian National Army INA gi headquarter oiramba Bishnupur district ki Moirang Konjengbam lekai da laiba INA headquarter da semgat sagatliba sing chatliba tha asigi manungda loisinanaba pandam thamli haina Chief Minister N Birena haikre. Wafam asingarang Chief Minister na historical tourist site ama oinanabagi damak lupak Kor kuntraga manga rum sangna semgat sagat bagi thabak chatharakliba asigi fivam hakhengnana yengsiladuna phongdokhibani. Thabak asina Keystone Infra Private Limited na subani. Mafam asida North East ki manungda khwadigi wangba fit chamaga humpu manga gi oiba national flag ama thambata natana INA gi replica amasu thamgani haikhi. Chief Minister na mafam asibu ngaktuna thambirak palam mapu singbusu thagatpa phongdokhe. Imphal West ki Moidang Pokhul amasung masigi akoibada Factories Act 1948 ki makhada valid oiba license yaudana chalairiba stone crossing unit singi mayokta thoksom amomacha amasung atopa miyoi mangana file tawrakhiba public interest litigation number 58 of 2021 ngarang High Court of Manipur gi Chief Justice amasung Justice KH Nobin gi bench na lokhatuna khanaraba matungda case asiga mari leinana respondent singi maikidagi Ani Suba respondent Odiba Chief Inspector of Factories na pikhalakpa affidavit da court na pamliba masak sing yaurak tre haraduna respondent asida amohana affidavit ama tha asigi tarik 15 fawgi manungda file tawraknanaba khangankhre.
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕꯨ ꯊꯥꯎ ꯍꯩꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯨ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ R.K. ꯂꯦꯅꯤꯟ, ꯆꯍꯤ 19, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯣꯏꯁꯅꯥ ꯀꯧꯏ, ꯂꯝꯁꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯎꯊꯣꯡ ꯈꯨꯅꯧꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯣꯡꯍꯥꯝꯄꯥꯠ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 18ꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯏꯊꯧ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯗꯝꯖꯤꯠ, ꯆꯍꯤ 62, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯝꯕꯧꯒꯤ ꯀꯣꯟꯊꯣꯡꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ IED ꯑꯃ ꯊꯝꯂꯝꯂꯦ꯫ ꯕꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯕꯣꯝ ꯗꯤꯁꯄꯤꯖꯦꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯂꯥꯡꯉꯊꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯡꯉꯝ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯌꯣꯡ ꯐꯤ, ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯅꯥꯠꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯌꯣꯡ ꯐꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯐꯝꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯨꯗꯩ ꯁꯦꯠꯂꯝꯃꯤ, ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯅꯦꯛ ꯁꯦꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯩ ꯁꯦꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯐꯅꯦꯛ ꯁꯦꯠꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯥꯗ ꯋꯥꯏ ꯆꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯁꯦꯠꯅꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯌꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯔ ꯈꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯨꯠꯈꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯇꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯅꯦꯛ ꯁꯦꯠꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯅꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯌꯣꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯁꯥꯕ, ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯐꯅꯦꯛꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯜꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯐꯅꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯌꯣꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯐꯅꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯐꯅꯦꯛ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯌꯣꯟꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯌꯣꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯈꯨꯗꯩ ꯅꯥꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 150ꯗꯒꯤ 500 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯨꯗꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 200ꯗꯒꯤꯅ 250 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯪꯉꯤ꯫ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯐꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯌꯣꯡꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯐꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯍꯦꯜꯂꯕꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ミꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯩꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯤꯒꯦ ꯐꯅꯦꯛ, ꯐꯅꯦꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯥꯏꯕꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯌꯣꯡꯅ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯃꯜ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄ, ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯔꯥꯅꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯕ ꯏꯟꯅꯐꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯌꯣꯡꯅ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ 2,500ꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 3,500 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500ꯗꯒꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ, ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫
Chairauba Ningol Sakauba Chingba Manipurgi Kumai Haraugi Matam Singasida Helumgi Pothok Singasi Masing Yamna Thazilaktuna Lamdam Asigi Kaitelda Kudum Chansilakbagi Mami Tapna Tarakli Haike State Asigi Helum Chaukal Handuna Manipur Khakta Natana Mapal Lamda Thaduna Lamdam Asigi Ina Kulabanat Chanabi Asibu Masak Taknanaba Amadi Tabak Pangdabagi Awaba Mayok Nariba Nahak Yabu Tabak Pinanaba Honabada Achauba Thodang Loribi Renu Helum and Handicraft Cooperative Society gi Chief Functionary A Renu na Fongdorak Padana Lamdam Asigi Iyongi Pothok Sing Saukhat Hananaba Chahi Kaya Lisang Sitna Tongan ba Society Singna Honaduna Laklabasu Nomagi Pibam Soksilakpagum Tauri Mapa Laibak Singdagi Mesina Saraga Ahongba Mamalda Thazilakpa Pige Phanek Mapal Naiba Rani Fi Moirang Pina Singba Sing Asina Lamdam Asigi Kaitelda Tapna Kudum Sansilakli Asumna Mapandagi Thazilakli Ba Polam Sing Asiga Lamdam Asigi Iyongdagi Puthokli Ba Pothok Sing Asiga Sangdamnana Bahonabada Asauba Senthang Amagi Mathok Tapa Maramna Micham Miam Khaktana Honabana Oithokloi Masida Lengak Nasu Ahen Bamityang Sangbiduna Helumgi Asauba Industry Sing Lingkhat Hobagi Tangai Fadaba Yamna Chauna Lay Madu Natrabadi Iramdamgi Polam Singasi Mapalamgi Chenjau Paiba Company Kharana Sananing Bamaongda Sanaba Yabagi Tangkak Yaurakani Haike State asida ay sabi amasung AIDS kasagon na duna hingliba maru oina inkhalakliba nahasingna ART Center singda chatuna hidak laubada thengnariba khulong chadaba sing ko hananabagidamak chatliba tha asidagi tamthiraba laina asiga sagon na duna hingliba sing yumda ART amati mathok taba hidak langthak sing deliver tawragani haina Chief Minister N Birena haikre Manipur State AIDS Control Society na sinduna ngarang ahanba Manipur Rifles ki parade ground da Inequality in AIDS in Pandemic haiba thimda pangthokhiba World AIDS Day gi thauramda wafamasi Chief Minister na phongdokhibane State asida HIV AIDS ka sagona duna hingliba migi masing hana apunba misingi chada 3.1 leiramba adu haujik chada 1.1 Amanipanda hantaba ngamle adubo leiba asigi oina chauna hantarakliba asigi damak Manipur State AIDS Control Society amadi tamthiraba laina asidagi laksinana bahonabada achauba thodang lauriba tongan ba NGO singbu thagatle State asigi oina hingliba tongan ba ART Center singda miam maru oina laina asiga sagonariba inkhalakliba naha singna ART lauba chatpada Miyam gi minok maisana chingba khudong chadaba mayok nei haibasi tabada nungaite thenglabasu thengna makhoi gi damak yumda hidak yauhanana bagi thabak tha asidagi hauragani laina asiga sagonariba mahitamliba angangsing laina asigi maramda karisu khangjaba natte makhoina lamchat kamlubagi laina asina sohanduna hingbasu natte maram aduna makhoibu aikhoi khudingmakna angang singbu chekshina ningthina loina bibaga loinana ikai khumna pham thoi haujik state asida laina asina kiningai oidre loba yai adubo aikhoina laina asidagi laithokningai oide hidak langthak sangngaina chaba mathau tai lairiba NGO singnasu state asida laina asina nabagi masing amuke hena hanthananaba hena thawai yauna thabak tawhaninge Manipurgi lamaidagi laina asi maru phangna muthananaba hotnaminasi haiki Mikhal maya da thabak logani haiduna notification thoktuna miyambu minam laga lupa lak
khomgatlubagi chairak lakliba assembly mikhal asigi matungda phanglagani haina Manipur Pradesh Congress Committee gi President N Lokena haikre Congress Party na sinduna Congress Office ta pangthokpa mayang Imphal East dagi social worker MD Altaf Huisena Congress ta yaurakpada taramna okpagi thauramda wa ngangladuna BJP gi lusingbasingi manungdagi masimadi India gi ningtam ihauda yauki haiba yaba kanabu leidibage makhoi gi manungdagi kanana leibak kidamak kathokhiba yaukibage hangkhe lengak asina chahi mari makhai asida kari singthaba yaba thabak tawkhrabage lengak asibu phai haibinanaba mi kanasu leitabani Center gi minister khara amasung Manipur lengak te yauba lusingba kharana masana thagatjaba khaktani BJP bu para tambigadaba matam numit mabudrani pharaktrabani miyamgi awaba kohan khiba National Food Security Act ki cheng amasung Mahantama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme asi Congress ki matamda Dr. Manmohan Singh na haudoklam khibani lenga asina hojik thabak logani haiduna notice thoklaga lupa lakh kaya thabak phangdriba lairik hairaba naha kaya dagi khomgatli Code of Conduct lauthokadaba hayeng dangairaba matam asida lupa lakh kaya khomgatlubagi mahaidi mikhal matamda khanglagadabani BJP lenga ki chindangang baga thabak khenaba kaya asi miyam khangnarakle kanagumbana Congress Party asi maning halle mapangal sole karisu haiba ngamdre haina phongdoknaba yauri adubu Congress Party na maning hanba leite BJP lenga asidagi Manipur bu kananaba honaribane makhoina tawriba asoiba kaya asi Congress na laubadagi hendoktuna thinduna phawba taklabada tabidrabadi makhatana hairubagi karibu kanaribage kumja inglising ani kungani thoigi mikhalgi matungdagi Manipur da Congress Party gi lengak laklagani BJP na mapangat kanba party oiragabu party gi National President Manipur da toina lakningai kari maram leibage ngai hak leitana laklaga vote khomnariba asina party asi mapangal sonthare haiba taklabane State asida noma kangdana thazilakliba center gi minister kaya asigi honabada pawasi makhatana pijari State na overdraft tare Chief Minister amasung Minister sing asi miyam na khanbani haiba makhoi kaure miyam bu karisu leitana khali BJP lengak amu hana Manipur da laklaroi BJP maru phangna muthalagani haikhi tharom asida AICC gi Manipur in charge Bhakta Charan Das na Congress Party na nungsiba amasung thong manaba khunai ama purakna na ba hotnari aduga BJP na masoi taba politics sathaduna lakli Congress Party bu miyam na pamnabagi sang hengalakli Narendra Modi na mahaki thongna farba lanmi Amit Shah amasung Manipur da na Chief Minister N Birena manung mapan phawna uba maungda thabak tawte Congress ki matamda lambi thong kaya semlamba adugi matungdagi BJP lengak laklaba matungda lambi thong amata ahongba ude leirak khulakki lambi di hairunu mapung oiba highway sing phawba karisu ahongba leite haikhi Manipur da haukiba pungkunga mari asigi manungda COVID-19 laichatna maram oiraga COVID vaccine dose ama phawba kapkidriba miyoi amasu laikhidabaga loinana haujik phawbada laichat asina laikhidraba mising lising amaga chamapan humbudraga nipan yaukre COVID-19 Command Control Room na thadorokpa cherol asigi matung ina nauna laikhidraba miyoi asi Imphal East District ki manungchana leiba mafam amadagini mahak hanadagi masagi anaba leibata natana COVID vaccine gi dose sama phawba kapkhidri haidi amaromda haukiba pungkunga mari asigi manungda naungna miyoi kunthraga mathoi positive oiba thengnaduna haujik phawbada positive oikraba apunba mising lakh amaga lising kunga manga chani kunthraga taruk yauduna active case chatruka yankhai mapan laire
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯟꯁꯝ ꯑꯃꯗꯤ KSO ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯑꯆꯨꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯆꯨꯝꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯥꯃꯤꯂꯦꯟ ꯗꯣꯡꯒꯦꯜꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯄꯪꯕ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3,50,000 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ IGAR ꯁꯥꯎꯠꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯆꯥꯃꯣꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯕꯦꯒ 70ꯗ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯁꯇꯝ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯅꯤꯂꯀꯥꯟꯇ ꯆꯍꯤ 50 ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 19ꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯔꯒ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 11 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ, ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯐꯝꯗ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯊꯠꯄꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ADC ꯕꯤꯜ 2021ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯐꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯄꯨꯝꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯗꯤ ꯀꯣꯔꯨꯡꯊꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯁꯦꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ 75ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ MLA ꯀꯣꯔꯨꯡꯊꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ADC ꯕꯤꯜ 2021 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ꯫
अमरोमदा नोनेदा पांगथोखिबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमदा चीफ मिनिस्टरना तंपाक्ता लेगदबा एमएलए सिंह मियामना मिहुत ओइना थागत पिरकनु हाइना फोंदोखिबासी अताबसिंगदा यामना फजबा वाफम अमा ओइरबसु फिबम असि करीदगी लाखिबनो हाइबनो हाइबसी हाना थिगतफम थोई मरु ओइना चिंगी एसी अयाबगी जुरिस्डिक्शन असि तंपाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगा तरुक हेना चावबा मफम याउरी हाइबा मफम सिंग असिदा एमएलए अमगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडना कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा सेमबदा ओइथोक्तबा अमदी चिंगमी मियामना एमएलए अमा उन्ननबा लाकपदसु इम्फालदा लेबदना हेना खुदोंग सारी लेंगाकी लेरिबा डिपार्टमेंट अयाबसु इम्फालदा लोइना थमदुना थबक तौहनबा सिना चिंगमी सिंगना स्कीम अमगी खुदोंग चाबा लौननबा होनबदा चावना खुदोंग चादबा मायोकनरी मरम असिना चिंगमी सिंगना इम्फालदा लेदुना थबक तौहलोई हाइरबदी चिंगदसु लेंगाकी तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट के ऑफिस सिंग निंगथिना थमदुना मपुंग फाना थबक तौबियो हाइनसु महांगना मखा ताखी बीजेपी लेंगांगना स्टेट असिगी लॉ अमसुंग ऑर्डर की फिबम फगतले हाइरबदी करीगिदमक डिस्टर्ब एरिया स्टेटस मखा सांगथहलगा थमलिबनो हाइना कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुसिंगबा ओक्रम इबोबिना हाइख्रे लिलोंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटीना 32 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा मिरेप ओइननबा थौरांग तौरिबा कोऑप्टेड पीसीसी मेंबर सहित अनवर हुसैन गा पुन्ना खुसम नदुना सिनखिबा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दा वांगांग लदुना ओ इबोबिना स्टेट असिदा कांग्रेस ना पालिंगैदा एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की ओइबा चौखत थौरांगी दमक तोखाइबा डायरेक्टोरेट अमा लिंखलंबा अदु हौजिक थबक तौरिबरा तौदबरा हाइबा खंगद्रे मसी मथौ तौरी हाइबदु लेंगाक असिना मियामदा उल्लो बीजेपी लेंगा असिना मसाना मसाबु अफबा लेंगाकनी हाइदुना मथंता पंगथादा थागतली इसाने इसाबु फै हाइदुना थागतजबदी इकाइनिंगाइने लेंगाक अमबु फै फते हाइबसी लेंगाकना लेपकदबा नते मसिदी मियामना लेपकदबनी हाइखी बीजेपी ना मखोइगी लेंगा असि लाकपदगी स्टेट असिदा लॉ अमसुंग ऑर्डर की फिवम फरे हाइदुना मखौ पोंगना लाउरी लॉ अमसुंग ऑर्डर की फिवम फरबदी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस असि करीगी हौजिक मखा सांगथना थमलिबनो मसी लौथोखिबदा करी काइबगे हंखी कांग्रेस पार्टी की लेंगाक लेरिंगैदा इम्फाल की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तरेतगी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथोक्तुना अफस्पा लौथोखिबनी बीजेपी की अचान मिराई नाइबा थौसिल असिगी मयेक सेंगलिबदी माइनॉरिटी अमसुंग नुपीसिंगी मिहुत याउदबा असिना ताकलबनी हाइखी महांगना चीफ मिनिस्टर ओइना लेंगाक पाइरिंगैदा हौदोकलंबा माइनॉरिटी सिंगी याइफा थौरांगी स्कीम कया हौजिकी लेंगा असिना मची लेंहंदना थंबीरे लेंगा असिना थौना लेरबदी चिंगी अनौबा डिस्ट्रिक्ट सिंग असिगी मनुंगदा अनौबा अना लायंगसंग अमता संगाबियो ममांगी लेंगाकना चिंगी चौखत थौरांग पाइखतपदा हेनो खुदोंग चाननबा हाइदुना अनौबा डिस्ट्रिक्ट सिंग सेमखिबनी नौना सेमखिबा डिस्ट्रिक्ट सिंगिदमक अनौबा प्रोजेक्ट सिंग पाइखतपदी लाइरदुना कांग्रेस ना पाइखलंबा प्रोजेक्ट कया हौजिकी लेंगा असिना संगाबा लोइबा फावबा ngamdana लाइरे कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मेंबर अमसुंग हानुगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगमना हाइकिबदा बीजेपी लेंगाकना थबक तौरे हाइदुना मखौ पोंगना लौजरिबासी कांग्रेस पार्टी ना हौरंबा चौखत थौरांगी थबक सिंग फावबा लोइसिनबा ngamdana लाइरे बीजेपी लेंगाकना गो टू विलेज गो टू हिल्स हाइदुना कोइचत चतुना लाइरी कांग्रेस पार्टी दी लाइनिंग लाइसोन फुरुप मसेल मरक्ता मिचंग मिखाई नाइदबा चप मानबा मिटेंग दी येंगबा पार्टी ने पार्टी असना मियामगी याइफा थौरांगी थबक तौबगी महुत्ता मसागी खुदोंग चाबा खरगी दमक मियामबु मिराइरगा लैरी
BJP की चौखट थौरांगदी ऑनलाइन दा तौरी संगाबसु उरेप उयुंग तंबसु ऑनलाइन की खुथांग दा तौरी अदुगा मियामदना थबा ओइना उहनबा ngamdri लेंगा असिदी फोटो फिरालना लंबी लमजाउदा वाइ चाइरे लेंगा असिदी फोटो दा चौखट थौरांग तौदुना लेरे फोटो हाइबसी मम्मीनी लेंगा असिना मम्मी दा चौखट थौरांग तौरबनिना लेंगा असि मम्मी की लेंगा का मानरे हाइनसु महांगना मखा ताखी मणिपुर का अतई स्टेट सिंह फाउनरीबा नेशनल हाईवे सिंह दा सेलिबा गाड़ी सिंह दा लोन थुमना मिटोप सिंह पुसिलकपगी वखत कया लागले हिरम असिगी मतंगदा अहेनबा मिजेंग संगदुना पास यावदना चंगलकपा मिटोप सिंह थिंगननबा अहेनबा मिजेंग संगलगनी हाइना जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम JCILPS की कन्वेनर BK मोइरांगसाना फोंदोखरे वाफम असि ngarang JCILPS ना लेपतना चथरकपा ड्राइव की सरुक अमा ओइना इम्फाल की खुयाथोंगदा चथखिबा ड्राइव अमगा मरी लेनना फोंदोखिबने पैसेंजर गाड़ी सिंगदा कांगलोन काइना पास यावदबा मिटोप कया पुसिलकले अमदि ड्राइवर अमसुंग पुलिस सिंगना सेल खरगीदमक पास यावदबा सिंगबो चंगहनबगी अयाबा पीरे हाइबा वकत कया लेपतना लागले हिरम असिगी मतंगदा गाड़ी की एसोसिएशन सिंगा वारी सानबा लैट्री अदुम ओइनमक अथुबा मतमदा एसोसिएशन सिंगी मिहुत सिंग कौदुना वखल तामिनरगनी हाइखी इंग्लिशिंग अनि तरा तरेट की मार्च हौगलकपा सरुकता पांगथोखिबा तरामाथोय सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली की मिखल अदुगी रिजल्ट लौथोकलबा मतुंग मार्च तरामापल इंग्लिशिंग अनि तरागा तरेटा असेंबली दा प्रोटेम स्पीकर ना रिटर्न कैंडिडेट ओइरखिबा MLA सिंगबु हाउस की मेंबर ओइना वासक लौबदगी पारकलगा चाही मंगागी ताम मथंग सही इंग्लिशिंग अनि कुनगनिथोय की मार्च तरामापल दा लोइरगदबना नुमित असिगी ममांगदा तंगाई फदना पांगथोक फमथोकलिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइबगी मथक्ता BJP ना मखोयगी मरु ओइबा मिसकनी हादुना फॉर्मल रिसेप्शन प्रोग्राम पांगथोकतुना लौसिनख्रबा युमनाम नबचंद्रसु AC असिदा पार्टी असिगी कैंडिडेट ओइहेलकपा याबा मिरेप सिंगी मनुंगदा अमा ओइरे लमदम असिगी खुलहैबसिंग न पोथोक मरांग कायना पुथोकतुना मणिपुर खक्ता नतना मपाल लैबाक सिंगदसु मरांग कायना थादोकतुना लमदम असिगी सेमिलोन हेंगल हननबा होनसे हाइना मणिपुर लेंगा की टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थोंगा बिशोजिना हाइख्रे मणिपुर लेंगा की कॉलेज ओजा सिंह असि महैरोई सिंबु महै मसिन तंबदा पुनिंग संगबगी महुत्ता तरे सुबह पे कमीशन की मखादा तोलोब हेंगतकदबनी हाइदुना खोंगजंग कया संगसिंदुना लैरिबा सि लाइबक थीबनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर सोरोखाइबम राजेना हाइख्रे वाफम सिंगरांग डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन मणिपुर अमदी NAAC बेंगलुरु नसिंदुना अमसुंग स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर RUSA मणिपुर ने स्पॉन्सर तौदुना DM कॉलेज टीचर्स एजुकेशन की लेक्चरर हॉल दा पांगथोखिबा असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन कॉलेजेस हाइबा थीमदा नुमिनिनी सुमना पांगथोकदबा स्टेट लेवल वर्कशॉप हौदोकपगी थौरमदा चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना फोंदोखिबने तुंगी युम्बिरेल ओइगदौरिबा महैरोई सिंबु ताकपी तंबीबगी लमदा थोइदोक हेंदोकना कथोकपा अमगा लोइनना सिंथानिंगाई ओइबा थबक तौरिबा ओजासिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उतपा ओइना चाही खुदिंगी कटपा चिंगु माइचौ खोंनांग थाबा कोंगा चीमा खा कोंगा 2022 एवार्ड की दमाई एप्लाई तौनिंगबसिंग लेंगा की नत्रगा लनाई स्कूल सिंगदा
ओजा ओइदुना ताकपी तंबीबगी थबक तौरिबा ओजा सिंगना लाक्लिबा डिसेंबर 10 फावबगी मनुंगदा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट सिंग थाजिलकदबनी हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एलायंस ऑफ मणिपुर डेसामना फोंदोरकले लेंगाकी आर्ट एंड कल्चर लोइसंगना सिंधुना इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेंद चथरीबा नुपी सुमांग लीला कांगलुपकी अथोय एहन तानाबगी ngarang तरेनी जनबदा वुमेन आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन की नुपी लान उठख्रे वांगजिंग टेंथाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा टेंथादा कांग्रेस की फिराल नमफुदा युंगसिनबिरे हाइना कनागुंबा खरना मीडियादा फोंदोरकपासी लाइबक थीबनी मसागी अयाबा याउदना टेंथादा फिराल युंगखिबा लैते हाइना टेंथा यूथ कांग्रेस कमिटी के एडवाइजर नावरेम कपिलाना फोंदोरकले हिराम असिगा मरी लेनना टेंथा यूथ कांग्रेस कमिटी के एडवाइजर एंड कपिलाना थादोरकपा चेरोलदा वांगजिंग टेंथाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा टेंथादा लैबा कांग्रेस वर्कर्स सिंगना युम युमदा संगदुना फिराल युंगबगी कैंपेन अमा चथजबनी फिरान युंगजररोय हाइबा युमसिंगदा फिरान युंगखिबा लैते फिरान युंगबा चतपा मतमदा यामना ngakpa थौदोक अमदि थेंगनखि टेंथा मरोंग बंदा लैबी नुपी अमना महाकी थबक वानोंबगी लुपा लाख 9-9 पिसिनख्रे हाइरखि हौजिक पालिबा लेंगा असिना सेंजा थुमजा वाचत वानोंगी पाउ लैरबदी पिबिरउ हाइबा लैबनिना अथुबा मतमदा हिरम असिगी मतंगदा थिगतपिदुना सेंजा थुमजा वाचत वानोम असिदा मरा लैबसिंगी मथक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखतपिदुना सैराक फंगनबियु हाइनसु कापिलाना मखाताना फोंदोरकले साहित्य सेवा कमिटी कक्सिंग मणिपुर न चाही खुदिंगी ओइना पीबा खोरिरोल की मना फंगलगदबा सिंगी मिंग रंग कक्सिंग द पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबा अमदा लौथोखरे हौजी मखा तारकपदा मपानगी ओइबा पाउ खरदंग पिचरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार दा एसोल तौखिबगा मरी लेनना मधुबानीगी एसपी सैता प्रकाश की मथक्ता एक्शन लौखतबगीदमक पटना हाई कोर्टना नीतीश कुमार गवर्नमेंट की मायोक्ता अछाउबा उठख्रे अनौबा कोविड वेरिएंट की अकीबा मरक्ता लेबाक पोकपा नुमित की नुमिदांग अथेंगबदा इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर मरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरंबदगी मखोई दिल्ली गवर्नमेंट चलाइबा लोक नायक जॉय प्रकाश हॉस्पिटल दा एडमिट तौखरे हाइदे चेन्नई दा नोंग लेप्तना सुबदगी मफम कयादा तुंगदुना लेरिबा इसिंगदा कांग मसा मसिंग हेंगलक्तुना सिटी असिदा अमदी मसिगी अकोइबा एरिया सिंगदा डेंगी संदोरकपा याई हाइना एक्सपर्ट सिंगना वार्निंग तौखरे हौरकफम लेबाक की खेनबा थमदना मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवलर सिंगबु RT-PCR टेस्ट सोइदना तौननबा महाराष्ट्र गवर्नमेंट थोकिबा ऑर्डर युमजा कैसा नुमिता सेंटरना ओपोज तौखरे कुमजा इंग्लिश 2018 नेशनल कैपिटल की जामिया नगर थोकिबा वायोलेंस का मरी लेनबा सिडिसन की केस अमदा JNU की महिरोय सर्जिल इमाम न फाइल तौकिबा बेल प्लीगा मरी लेनना दिल्ली हाई कोर्ट नोटिस इशू तौखरे उत्तर प्रदेश की अमंगर टाइगर रिजर्व ATR दा चाही निफुरम सुरबा सामू लाबा अमा छिरंबा थेंगनरे हाइदे कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अमसुंग अतै वखल मानबा पॉलिटिकल आउटफिट सिंगी मरक्ता हौनबी मतुंग इना एलायंस अमा सेमबदा थिनथबा तारबदी
Kumja ing 2018 ki mikhal matungda thokhiba thaudoksinga manana mai paklabasu kanaba amata lawba ngamloi haina Gawagi NCP President Jose Philip D. Sauzana phongdokre. Lona yadaba khulai racket amaga mari leinana Delhi Police na makhata na illegal khulai supplier ani amasu phagatpa ngamle haide. Karnataka gi Mysuru district ta laiba nursing institute singda Kerala dagi laklaga nursing course sing tamliba mahairoi humbudraga nithoi covid test ta positive oirambadagi district asida high alert lauthokle haina yumjakaisa numita health department ki official singna phongdokre. Chief Minister Arvind Kejriwal na petrol gi mamal lepada matam thinthabadagi Delhi gi miyoi sing wana bani haina BJP Delhi unit ki lusingba Manoj Tiwari na phongdorakle. Allied Democratic Forces ADF leiramba yai chingnaba mafam singda air strike chathakraba matung strike chathakiba mafam singda Ugandan troop sing amadi Congolese Special Force singi apunba team ama sangsinduna thiba humagi thabak chathaba haukhre haina Democratic Republic of Congo gi wangangloi Patrick Muyaya phongdorakle. Vietnam da haukiba kumja ing 2015 da taunakhiba nuclear deal amuhana revive tawhanana bagi matangda Iran gi delegation team ga wari sabada saruk yariba European diplomat singna Iran gi thawa sadaba matau adubu akanba mawongda yaningdaba phongdokhibaga loinana makhoina mafam asida laktuna wari sabada saruk yariba si matam lenba lakpa natte haina achawba phongdokre. China amasung Taiwan ani gi marakta kanba mawongda ungkhatnaringai marak asida mamang thada China na chathakiba kahenba thawong singi manung chana leiba asigi war plane chamaga yangkhai mapan illegal oiba mawongda Taiwan gi ngamkhai saruk lansinduna paisilakhi haina Taipei-na phongdorakle. South China Sea gi sarukta foreign vessel singna phauduna chatpa matamda Chinese authority da report tawgadabani haina China na handak semkiba maritime law adu kaidaunungda Philippines na yaba ngamloi amadi South China Sea gi sarukta chatpa matamda Chinese authority da report pibagi mathau tade haina Philippines gi Defense Secretary Delphine Lorenzana phongdokre. Peru gi konung lima gi manung hanjinba mafam amada archaeologist singna chathakiba thi humbagi thabakta chahi chani pandagina lisingamaga chani fawgi manungda oiramba yaba mami ama phangba ngamkhre haina archaeologist singna phongdorakhibaga loinana hairiba miyoibagi hakchang asi yamna angakpa mawongda thaurina kiduna thamlambani haide. Afghanistan da Taliban gi oiba lengak ama lakhrabanina South East Asia da terrorist ki oiba achoba saitheng ama lakpa yabagi akiba lai haina Singapore gi Home Affairs Minister ke Sangugam na phongdokhibaga loinana Afghanistan da Taliban na kumja ing 1990 gi matamda palingaida lalhoba kayagi khwadigi khudongchaba leifam leibak asida oikhibani haina su phongdokkhre. Solomon ithat leibakta hojik thokliba charang nabagi thaudok sing ase control taunana bagi damak amadi control taunana bagi damak leibak asida mahusagi oiba phibam amu hanjilak hannanaba honabada mateng oinana bagi damak New Zealand na makhoigi troops khara leibak asida thajilagani haikhre. Sahi asigi August tha mayai chalakpada Taliban na Afghanistan khudum chankraba matung Joe Biden administration na Pakistan da ISIS amadi Al-Qaeda na chingba lalhoba sing mayok yabada mateng pangnanaba tumina taksilambagi che chang sing thengnakhre haina media report sing na phongdokkhre. Central Mexico da hospital amada khanghaudana ising thumjilakpadagi power supply amadi oxygen therapy da chauna saitheng pirakkiba sina maram oiraga hospital asida treatment chathaduna leiriba patient taraga taret sikhre haina authority singna phongdorakle.
South Africa da ihan hana thengnakhiba COVID-19 gi anova variant Omicron dagi ngakthoknanaba amata ngairaba pambai di vaccine booster kapthokpani haina UK gi Prime Minister Boris Johnson na phongdorakpaga loinana leiba asigi miyamna matam leiringaida COVID-19 vaccine kapthoknanaba khanghalakli. Hauzimu sanabagi pau pijari. India ne yumbu oiduna leiba asigi state Odisha gi konung Bhubaneswar da mamang thagi tarikun ga mari dagi sanaba hockey ba men's junior world cup hockey tournament ki ngarang athengbada sanaba mari suba quarter final match da India na Belgium bu pansil ama suno da thoiduna world cup asigi semi final da Germany ga lamba tawnaga tawdi. Gawana yumbu oiraga state asigi tongan ba city singda leriba football stadium da pangthokliba India gi khwadigi thak wangba football league tournament oiriba hero ISL gi taramari suba match da mamangi edition gi title loba ngamkhraba Mumbai City FC na ATK Mohan Bagan bu pansel manga amada yamna chauna maithiba pikre. Amadi Punjab ki Phagara da laiba Lovely Professional University da tha asigi tarik tara taretagi hauraga mathang sahi gi January 3 phawba pangthokadoriba All India Inter University Boxing Championship Men's and Women's da saruk yananaba Manipur University gi maikadagi nupi boxer taret amasung nupa boxer nipan khale haina University asigi Assistant Director of Sports gi maikadagi phongdorakle. Loisilakpada maruoiba pau amuhana. Supreme Court na Manipur gi Transport Department ta BS4 gi gari sing register taunana bakhangalakle. Manipur gi BS4 vehicle singi owner singna mangjarakpa manglan mangphaunare haidi. Manipur da su World AIDS Day pangthokre yumthong khuding da ART gi hidak phangalagani haina Chief Minister na thajaba pikre. Omicron dagi ngakthoknana ba vaccine kapthoklasi haina Dr. K. Rajona phongdorakle. COVID-19 gi variant Omicron sandoklaba leibak taramari gi manungdagi Manipur da miyoi nipan thunglakre. Congress ti taseng na saukhat thorang gi thabak sing paikhat ki adubo BJP di sin da khak thabak tori haina AICC gi Manipur in charge Bhakta Charan Das na phongdokre. INA gi semgat sagatliba sing tha sida loisilagani haina Chief Minister na phongdorakle. Masagi nupi mai tharga haluba miyoi jalda thajinkre. Yumnam Nabachandra BJP gi ticket pirak payaba intending candidate ama oire haide. Atopa state gi machine sarga thajillakpana Manipur gi hello mutkiba yabagi akiba leire. Mikhal maya da thabak logani haduna notification thoktuna miya bo minam laga lupa lak khomga lubagi cherak lakliba assembly mikhal asigi manung da phanglagani haina Manipur Pradesh Congress Committee ki President L.O.K. na phongdorakle. Yanaki bo wangak trabadi khongsang makha chatharagani haina achunggi maikaidagi phongdokre amadi COVID vaccine kap taba miyoi amasu laikhidre. Miyoi kunthra ka mathoi positive oire. Pijariba pausing asig loinana hojiki oinadi nukti gi phongliba pause sindagi lokthokjaba maruoiba pausing miyamda pijaba loisinjari tabiriba singbo amuka hana Pusparani Laisromna khurumjari.